بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا وقت خدا عز وجل نعمتك الإنسان كي بكي قالك أو إنسان وي نعمتي دريا آخرت دخلش كي أري برا بحرا خوي الدنيا جيجبير نكي اما غاية وي هدف وي قالك آخرت بي اف دنيا قالك آخرت را تارلا بي بخچه بي چاوا انسان وقت خوارن تخوي گوتير خوار چقا خوارن خوش بي برا خوش بي نما تخوي انسان جي وقت گو نصيبه خوي دنيا قزنچ كر هما بزي دم هفدي وكا ميروي وبرش حلالي بي برش حرامي بي ويشاخي او مال حسابي ويها كتابي ويها چونكو حياتك پشتي في حيات جهايا جبرو له انسان مسلمان گرك كداويش حلال بي دابك هدف اخوا وجوخت خدا عز وجل نعمت الانسان كر گرك شكر خدا بكي او شكر جيچيا گوج رب خورا تسليم بي جي اخرت خورا بشغله وقت خدا عز وجل تنگائی دائے سقنتی دائے گرے کا صبر بکے بوئے صبرا خورجی گرے کا کھدا خو دوام بکے نگو سورہ کی دستے خورجی انسان عرفکے وش خلقے بخوازے وہم بز مغدورم چونکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دبیگو انسانک راج وریسے خوا وہر چیا شخورا چند داراجے کے والملے خو بکے بین بفروشے جي خوستن چترا چوكو خوستن شرف انسان كيمت كي اعتبار انسان كيمت كي دبيك هاتبا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله اس فقيرم پیغمبر تشتك دايدا بيشتي زمانه كي دي ساعات دي سگو اس فقيرم پیغمبر عليه السلام گو مالات دا تشتك تنيا ويا رسول الله قولا وكا يعني لفينك وكا الحيفك هيا وبيدا برداقك قوم آويته تدفخون هيا لكا ميزينن يعني الحيفك وي هيا وبرداق كوي هيا پیغمبر عليه السلام قلت قهر وابينا دبيتشو او الحيفة اخوا او برداق اخواني پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوت صحابی دورا خوا گو کیوا کری صحابی کا کرابو گو یا رسول الله ازب د درهم کرم پیغمبر علیه السلام او انا فروت نوی صحابی و او هر دو درهم دا نوی اسلامی گو هر بدرهم کیش خورا فراغ بکرا یعنی تشته خوارنه بکرا و وی دیجی هرش خورا بورکی بکرا قدومه کی بکرا وهذا جارش خورا دارا بينه والمدينة بفروشة دبي ويز لامي چو 15 روجا نهات سوركلي دچو چياش خورا دار جيت كرن دهات المدينة فروت دبي روجا 15 هات با پیغمبر صلى الله عليه وسلم گو يا رسول الله گو 10 درهم قزنچ کرن پیغمبر عليه السلام گو اگر تبكدا خو بشغله قزنچ بكي بخيرترا قلت روجا قيامت هر حضور رب خوا ولكي خوستنه لكي ديلانجيتي درويته دهابن يعني انسان قو ديلانجيتي بكي واحتياجاوي تنبي او انسان روجا قيامت قوش سروي نامنه او لكي بيس ودروي دخويا كن هر كسي زانبي قو اف انسان ديلانجيه خوستكا يعني او انسان قو احتياجاوي تنا وچت خوازي حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي صحابيات پرسي دبي كي جمرا سوز دي كي كفيلتيه كي گوش كسكي تشتكي نا خوازي اجازب ما كفيله وي جنتي دبي هناك صحابيه قو يا رسول الله قو ام سوز ددن ام تشتكي انسان نا خوازن اجا ثوبان هيا دبي
وی گو پیشوی گو یا رسول الله از تشتکی انسانا ناخوازم بجا صحابی دبی مدوف را میزان او انسانه گو سوز دابونه پیغمبره ما گوتبو ام تشتکی انسانا ناخوازن دبی سر حسبه خوب اونجار نقمچیه وای بتوچک کتا عرده ولو که هناك انسان دمشي انجي ندگو کاب خیره خو قمچیم بده من ش حسبه پیاد بو یاش دفاع خو پیاد بو راشتا قمچی خو حوالی گویا چما تجمره نگوت دگو نا از مدای عرده از راجمه او صحابي حتى گو رحمت جي کرن يعني تشتي مشروع جيا وكا فيغات بكابر داقا كاف جمرة بينا جي كسكيرا نگو كابر داق كافي مجي بينا چي وهبو واش خور حال ذكر چونکو پیغمبر ما علیه السلام کفیلتیا جنت دابوا گو اگر ونج انسانا نخوازن جلو پیشی ما گوتنا گوتیا وقتی گو تج انسانا کی بخوازه اگر بدیتا و منت التکی اگر ندیتا و شرفاتش کنه دبی زلامک روژه که چو مالا حواله کی خواه گولا زی چما مال میزان گو باران تی ای باران کولو دجوار تی دبی گو کب سکنا شمسیه خوب متا شمسی دا ای و اف جهات مالی چند روته و درباس بون روژه که گهان هفدی پورد مشیان گو برا تدی توی روژه وقتی تاتی مالا ما تدی به چه باران دهات گو نجوی شمسیه مبانا تی شلو پل بی گولا خبرات یا سه چارو جدیده و درباس بون جاره کدی لف گهان هفدی دیسه گولا نجوی شمسیه بانا تی شلو پل بی دبی جاره کدی دیسه گهان هفدی دیسه بحث کر اوینا هنگی را حساس بود به حاوزک ودری بو همه خو آویت حاوز تبلو جلا خو شلو پل کر درکت گوبرا بخوده اشل بوبانا جی آنجا زوقاسی شل بوبانا بس هيا وفي أمنتا قلت المتكي تشمسي كدا من ها بيرت منتا وي شمسي المتكي جلو يعني دبتشي وقت تجيكي بخوازي بديتا وي منتا التكي نديتا وي شرفاتش كي چوكي تشوي دوي ديريوي تجي خوست دمكي تنخست شو نازلا مادا نداتا لبالي وقت تشخده بخوازي وي چاخي او دانا خوده اشترى نعمته خوده بجد بجم بخوازه از بدمتا دسته خوش مرا وکجم بخوازه لمكي انسان گرکش دائما رب خوب خوازه انسان بعاقل زانا دسته خوش رب خورا وكي بچه احتياجي هنا رب خوب خوازه وقت خود تعالى بده جي انسان را نعمته وقت گو خود تعالى نده دمكي او نداين جويرة دهاب خير ترى يعني وقت خده ناده جي دي ساقن جيبتت كي اگر دابانا بلكي تجري چوبانا بلكي وكا قارون تسرخوة چوبانا و تو مالي خود تفده يوق بوبانا قارون جي زنگين بو اما زنگينياي فايدة نداي فرعون قرال بو اما قرالتياي فايدة نداي نمرود قرال بو اما قرالتياي فايدة نداي هر زمان هبون جي انسان را نباشا يجبر له وقت خود تعالى تجيب خوازي و خود تعالى نعمت التكي وديتا وقت ندي تجي بو خوستنا تا و خود تعالى رجع قيامته تمكافات لاندر مشكي جلو وقت الحياة بخمبرات ميزنه دائما دستي خو فكرنا قلتنا يا ربي وقت گو جبو بخمبرتيا خوش انسان را قلتنا جبو ريا خوده ام تشتكي جوانا خوازن يعني حقك مهبه حق مسر ربي ما امج ربي خو خوازن وجبر له قال مسلمانا انسان مسلمان گرک خونخ دیلنجی خونخ خوستکتید اسلام د اخلاقی نباشه اخلاقی پیسا وقتی گو احتیاجی انسان تنبه و تشتاج انسان بخوازه پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبی وکا پرنگ کی آگرش خور بخوازه يعني وقت انسان خوستک به و احتیاجی ویجی تنبه وقتی انسان بخوازه وکا گو پرنگ کی آگر بخوازه جبر له انسان مسلمان گرک حوزه خوش جدیلنجیتی بکه چقا نخوازه هوقاسی جره باشا اسلاوه خوش ورد شینم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.